nyeni nesinesa ndini wa mbunge twina powers cia unena ni cia issue no ya mauta no kethia itwa misovu thini ebinda mwene nthi wonthe wa kila kona ya Kenya waile itha ici cia mumbunge nundu ithionthe titumitwe ni mwene nthi tukonena ni cia kindu kila kibinie mwene nthi kana kila mwene nthi wina ngai nacho itene kimwe ni mauta na withie bai mundu wailonenga ne excuse muthe no suta mumbunge ve bandu wendie ndana attend kikao kiu na ndana nena na ndana vote nundu mwene nthi aima kwa kwithwa aye account aisiane cia na mheshimiwa wake undu witha wiko niko we mothinesa ne acio nundu nomba kate kwate an ending solution ila twewa nthi ya ungama ngalesia ungama baikindu kiende andu maina iweane emine ya nayo economy ila driving force ya wea uende tikaiba nundu ila kwa thukumwa ni kuoneka kindu chaiba mathie na chatethesia nthini akwa kanthino yitu na ndiacio teimina na mauta ta ambunge onthe nomba kate helewe responsible ngewa ya finance bill maikaeka nisina ka sector kana ka click o kando ekomia nana kila mwene nthi kila kona tunena niemo make sure kila mumbunge watu mwa tabanio bo wa 2025-2026 budget ile kusomwa mbesa isu tikulanĩtie nesa ni sector siku ilati otila mbesa nikenda withie mwene nthi ndekumigwa na budget nene na ngalama icionthe siitumika teikwa na value for our money nomba katunena niondu na ikenda tukwate lasting solution nondu maundu maende nai truly ketha andu emato no bunga mawea mitheneli na ciana ciyuthi weani ciyuthi ma school tionania tanthi twende nai na ituekane nange waya ciama ine nthi no thikala mundu wonthe wa kila chama nomba katwikala nthi tumanie differences situ na tibetanga siasa na tuisisia ondo tiotethia mwene nthi nundu nukukaya na nitwenenesa tuende nai